continuous thangmani porebo elections khlaijage kho o election khaijage angmani poreno sini habuba gra Maharashtra Supreme Court thangai obono okti samani pore Supreme Court ni hoite direction rujaka State Elections Commissions no je dakti khai o elections no conduct khainen bagi aboni porebo je State Elections Commissions rock time sanka September month no Borok BC elections khainai tai TTADC elections sanka on time khlainai hinai fiaba abono tui Supreme Court blai krak kok ni bisingti bor no saka tamo reason ni bagi norok je September jora delay khaitong pule to simultaneously khalai di ni sajakmani fia borok saka koyekta issues no tui borok samani pore tini Supreme Court saka je within May ni bisingo election bisini complete khlaijakna ni bagi haisi so obo tiprasani bagi kaisi victory hinjaki mano tiprasarok ni bagi applying money ni hinmano tamni inka habu bagrani chai tokma bai je asak din pending ing tokmani o pending election sok no tabu buskang ni sala Supreme Court directions ruma bai khlaijakna ni kok angkha abon bagi ang habu bagrano blai khe hambai maro haisi and tai kesang kai Sengnukha Tabuk few days sekan ba onek din romunyai BJP political party ro kaisa kok saitongo 28 ni bising 28 seat no borok applying nai tai additional dokhol khainani kok saitong haisi aboni bagai ang tini all matters no tui sini jotto je boot level agents tongnai rokno tamu tipramotha tamu BJP tamu CPIM tamu Congress jotto political party ni BLA rokno no ang tini koinani musungo je jani constituency ni jani polling stations no kaham kai check khai fake voters no sung identify ma khainai tangi hingkai TTADC area o judi fake voters eba kubuni bosong eba dofarok no judi no add khlaija khangkai future thinango sini jot tiprasani bagino jengjal klainai jot tiprasani bagino sung problemo klaini haisi abon bagai obo sudo party ni matters ya haisi obo sara tiprasani matters obo sara tiprasano obo aguguima phaine nangnai tai obono sung identify ma khaine haisi norok tini khana 190 votes nini amtola gulagati constituency o the fake voters general area ni TTADC area o overall no fake voters add khlaijakha rigging over haikeno boro khlainani Naitongo Tabuk BJP political party ro je electoral rules eba je electoral drafts kokmani ajago fake voters add khaiman bisingtei boro elections so defeat khainani bagai chaitogui tong haisi norok ang tini obo saiman kha je almost 350 votes 350 vote prai nini demdum kochesora je seat number 7 constituency TTADC ni ajagabo prai 350 voters general area ni TTADC area o dajakha haisi tai ang tini honorable MDCs baibo kok salaikya kok samani pore bobo ajagani je BLU rokbai prai khorok buri BLU bai kok sakani bo saka tai a khorok buri BLU purposefully saimante tinyo je BJP high political party no chubanani bagai tini borok samung khlai tongo borok ro fake voters add khai haisi ga ang koinani musungu sung party ni bagai nini BJP khayu hnei Congress khayu hnei ba CPM khayu hnei sung tini fake voters non general area ni borok no TTADC area wo danani bagai khasi glai tongo tangai election winning nani bagai kintu imagine khaine di one sugui naine di judi e fake voters rok general area ni TTADC o phakyang kai salsa TTADC area lomui thangkang kai pungui thangkang kai e jaga bo haina sung minority sung thangjaw na haisi tini bo 20 ta ST reserve seat ni bisingo out of 60 constituency assembly wo 20 ST reserve seat ni bisingo
ha tinin July bari high constituency was only 37% is population in ST. Krishnapura only 37% is ST. Nini Chorilam Haizaga only 38% is ST. Nini Ambasa Haizaga less than 50%. Go over high in Naitongo Haisi. No Judy Tabuk high no high fake voters rock no general area ni Buni do farok no. Just bus kango elections winning na ni bagi shimiseng 8 kai tong kang kang ke. Bus kang ni shalo high no high ETTADC area ni constituency rogobo sung minority sung tangnai. Owen bagi balai ke sung one sukna ni dorkar haisi. Nga ang koi nyai joto sin is a boot level agent tongnai rok no. Norok joton kale khaikena the electorals the draft kok money thanai 27 no. Obo claims and objection kainan bagai last date inka 6 of March. 6 tarik March tini already 4 tarik March ang kaisi. So ang koinai jotono norok each and every page of thangai je jani polling stations norok check khaidi over high the electoral drafts no check khaimani pore norok naidi bo jagao fake voters rok eding kaisi. Over high no every constituency of voters barika o voters body zak one or check khainani dorkar check khainani dorkar ta check khaye kunu constituency o fake voters hada half aborok na sing check ma khainai tai half ka nge tumung form number 7 ni bising tei borok no delete ma khaine haisi there are total tinta form tongo form number 6 ang kai the 18 years kazak rok no new vote registered khainen bage aba katal vote registered khainen bage form number 6 form number 7 gang kai baksa thijak borok tongo ga baksa fake voters tongo ab high voters rok no delete khaijago form number 7 ni bisingte and form number 8 gang kai corrections and shifting rom di kebni bumung difference tongkha aboni bage buskang ni salok vote remier of hanung tongmanung e corrections khaina bage form number 8 about shifting kaisa constituency ni te kaisa constituency o judi thangnani hinka a case onka form number 8 ni bisingte sungabo khlayo haisi ka abono ang koinai sini joto je boot level agent tongnai ro karon boot level agent singkha any political party ni yarung eba foundation saisi norok ni daitwa tongo responsibility tongo democracy no bansinaraknani democracy no fair khainani haisi. So aboni bagino each and every constituency wo sung fake voters je in tomarok to identify ma khainai identify khaima pore claims and objections jeskapono within the time frame rojakmani bisingo sung ma khainai haisi norok saimana thanai yo aboto just allegations pano mano leader of opposition Sri Rahul Gandhi Parliament ni Lok Sabha ni leader of opposition Sri Rahul Gandhi kokti sakatamo Mahadevapura kaisa Bengaluru wo Karnataka state o Bengaluru wo fake voters manjakpani thousands plus voters okni house number 0 kintu vote number 8 khaija othoso baksani kai 70 years 80 years boys singjak othoso borok tamo first time voter singa aro registered khaija ge also singabo hairabo nukha kbangma borok 3-4 ta vote tong haisi Uttar Pradesh obo bini voters tongo Bihar obo bini voters tongo Karnataka obo bini voters tongo Gujarat obo bini voters tongo for example aba haike yi kaisa borok ni no kbangma amti voters tongma robo sung nukha haisi so abon bagi balai ke sotorko khai sung o issues rokno sung kokmati sanai o issues no sung check ma khainai o issues no sung dakti kai serious na woi fake voter check khai obono delete khainen bagai claims and objections sung ma khlaini haisi obong khani request abon bagang norok to tini o life ni bisingti sanan bagi tini ma phaiman haisi and jora wo ang okog ma saw haisi buskango election ngnani thangi tongo kabangma borok tini kaisa borok party rok yakarei thangmani sungnugo kaisa party ni ta kaisa party o join khaimani abo hai kabangma nugui tong haisi tini ang sanani musu ADC dokhol khainani bagai
তিনি বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি স্লোগান রু চিরি খগলাইও প্রচার খাইলেও এডিসি কে দখল করতে হবে হিনে ইতিহাস মিস্টেক খাইমানি কারণে অনেক কিছু তিনি জেনারেশন স্টক বুক তো বুকি উইতং তিনি সাফার উইতং হাইসি 1953 to 1957 আংবো হাই কখনো রিপিট মা খাই হাইসি যত বরকনি বখাও সগৈয়েসা পর্যন্ত বারবার রিপিট খাইমা সাও হাইসি 1953 to 1957 রগত নামুখা একটা টাইমও आ टाइम नि प्राइम मिनिस्टर्स श्री जवाहरलाल नेहरू डायरेक्शंस रखा होम मिनिस्टर गुबित बल्लभ पान्नो त्रिपुरा राज्य फाइये त्रिपुरा राज्य कंडीशंस नाये जे फातार हास्टेनि बरफ फाइमानि रिफ्यूजी रक सुजाकक साना थांका बांग्लादेश नि फाइने रकनो कुबुनी हास्टेवो शिफ्ट खाइनानि बागे हाइसी प्राय 5 लाख खाई आ टाइमो बांग्लादेश नि फाइने रिफ्यूजी रकनो मध्य प्रदेश तो आसामो गुजरात बिहार अब हाइकी होनानि बागी होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पान फाइ सापाइका किन्तु तामुनुखा सेई टाइमो सिनी बरम गनां लीडर निरपेन चक्रवर्ती नि लीडरशिप बाय ताई बरम गनां सिनी स्वर्गीय दशरथ देबबर्मा सारसंनि लीडरशिप बाय তিনি বরক ফাইয়ে তামসাকা রিফিউজি আগমন চাই উদ্বাস্তব আগমন চাই ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে রক্ষণে আন্দোলন তিনি খাইলেকা খাইমানি পরে তিনি সেই 5 লাখ ফাতারনি ফাইনে বাংলাদেশনি ফাইনে রক্ষণ হনা তংমানি হইমানলিয়া নারাক জাখা তাঙে হিংকাই निजी नीति प्रसारकनो आंदोलन खाइके भूमिहीन के भूमि दीते होबे उद्बास्तव आगमन चाइ रिफ्यूजी आगमन चाइ हिनि चिरि खमाबाय नारक जाखा सीपीएम मिस्टेक खाइके आबो तिनि आबन बागे जों बुक तो बुकि दङ सेई 5 लाख तिनि बसक गुना बारि वइ तिनि त्रिपुरा राज्यआव पपुलेशन बाङि थांगा हाइसि आबो हाइनो कांग्रेस नि टाइम ता मुजाउखा लांगनजार भूमितार माने जे बरक दखल खाइमानाय आ बररकनो हानो दखल खाइसिने हाइसे लांगनजार भूमितार नि आंदोलन खाइजाउका हजार बरक फातानि फाइने रहाइनो हाइ सिनि तिप्रासा एरिया रगो तिप्रासानि जागा रगनो दखल खाइजाकमानि सुंदु खाइसि मरसरा हाइ जागा रगो एकता टाइमो तिप्रासा गोबांमा तंमानि किन्तु दखल खाइजागै तिनि हजार बरक माइग्रेटिंग गुबुननि जागाव मा थांका तिनि आ टाइमो आंदोलन खाइनो सिनी वीर विक्रम जमातिया सिनी सारसं आंदोलन खाइ लांगमो चौखा आई हिस्ट्री तिनी बतौ तिनी सीपीएम मिस्टेक खाइके भूमिहीन का भूमि दीते होबे कांग्रेस मिस्टेक खाइके लांगनजार तार भूमि ताबो हाइनो हाइ बीजेपी खाइनो सिनी तिप्रासर मिस्टेक खाइनानि थांगि दङ एडिसी के दखल करते होबे तिनी वान सुगनानि बात हाइसि 10,492 स्क्वायर किलोमीटर त्रिपुरा राज्यनि आयतन এই জাগাও তিনি 42 হইতে 45 লাখ পপুলেশন সঙ্গে তংখা মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড হাই জাগাও সিনিসে গুনা আয়তন সিনিসে জাগা কত অথচ পপুলেশন কম আগরতলা হাই শহর পুঙ্গি থাঙ্কা নিনি ধর্মনগর হাই শহর পুঙ্গি থাঙ্কা বিলুনিয়া হাই শহর পুঙ্গি থাঙ্কা কুমারঘাট হাই শহর পুঙ্গি থাঙ্কা আমবাসা হাই শহর পুঙ্গি থাঙ্কা নিনি रानीर बाजार हाई शहर पुंगि थांगा हाई गोबांबा शहर पुंगि थांगा हाइसि एकमात्र टाबुक जायतगै दङ एडिशनो दखल खालायनानि এই एडिशनो जुदि बरक पावर फाइगांगाय तिनि आर्टिकल 370 नो सबाइजाकमानि नरक नुखना जम्मू एंड काश्मीर हाइसि एकता टाइमो स्टेटहुड दंमानि जेएनके किन्तु सेई जेएनके नो सबाइ तिनि आर्टिकल 370 बिसिंति यूनियन टेरिटरी सुनाम रोजाखा तिनि जों अबो नुगो सिनि सुनाम बेंचुक लादागो तिनि 6 शेड्यूल एरिया नो सानमानि ओ जागावो तिनि बनो जेलो चपजकमानि बसु नुगो हाइसि तिनि अबो हाइनो एडिशनो दखल खाइनानि काइसे सरियान्त चारगुइ दङ तिनि आं रांसाकनि सिनि माफा सनो रांसाकनि मारे किसिं सनो तिनि अकंनो सानमु सं हाइसि हा जुदि सिनि याकुं तलानि कमाइ थांगांके
Sung tai kunu dino Hanuman glak haisi. Abon bagi sung joto no wan sukrani bata haisi. Tini khenau kotor leaders ro BJP ni netritw ri tongnai boro moncho boro bason sau. Tipra sarok no jelo chopnani kok sau. Maharashtra no jelo chopnani kok sau. Are nini Parmeshwar yang hai Borok bethar jago. Sini takuk Bishoji Debbarma hai Borok bethar jago. Nugui tongo je bethar nai Borok. Videos tongo photos tongo. Abo hai bethar nai Borok no romna ni khai sung kokti saya. Takuk Parmeshwar yang bethar jakmani a bethar nai rok kai sung romna ni kokti saya. Kolpona jomati sung bethar jakmani a bethar nai no khai justice nani bagi sung kok saya. Kintu kosong tongnai tipra sano romnani Maharashtra jelo chopnani kok rok kai sung sau haisi. Tini sini dofa boro thang tong haisi. Wan sungnani bata klakya haisi. Je jaga wo ekta time roman script ni tui sung andolon khaini boro rok. A time ko sau roman script no tui national political party tangi mungsa kok saya tangi bukuk chup Hwnui. Kintu sei roman script sanai rok. Tini kubuni party o tangi muni layei roman script ni dabi no riyah ni sapru ya fakhorobi tangwan sung nugu. Je boro hate dofani bagi resap mung sikya. Thousands and thousands siprasano inspire khaikya. Bukham thangka. Tini sei resap kaham sinai rangsak ni okhorbe resap mung sinai rok. Tini kubuni party o tangi tonguyu. Sabono birut khainani thang Maharashtra birut khainani thang. Sabono birut khainani thang roman script sanai rokno birut khainani thang. Sabono birut khainani thang land rights sanai bodolno birut khainani thang. Sabono birut khainani thang hani odikar direct funding ni odikar no sanai rokno birut khainani bagi thang. Tini wana ma sincha haisi. O kok rono wan sunai wana ma sincha. Borok lekha sung haisi. Awon bagai rangsak ni sini mari kising song sung joto palbak sakai o jorok sung wan sukna ni dorkar phaikya ha buba grano kare kubuni dofa kunu dino suno hamjak maya norok nomnong ni bukhaw chinta khainai di ha buba grada hamjak no congress ni top leaders kubuni dofa da sini dofa na hamjak no norok chinta khaidi ha buba grada sini tiprasana hamjak no nakai BJP ni top leaders kubuni dofa da hamjak no. Ha buba gada sin tiprasana hamjak no. Nakai CPM ni top leaders kubuni dofa ni borok da hamjak no. Cinta khaini di bukhaw haisi. Buskang ni salo ADC election no kuti rang khimna ni bagi tabuk horo thangai prosar khayei bono 10,000 danai bono 15,000 danai khayei thangai tini kok saima rok sung khanau haisi hor ka projar khailei tiprasa area thangai tini boro no sungma sanai land rights ni bagi boro ki kok da saitong roman script ni bagi boro ki kok da saitong political rights ni bagi ki boro kok saitong 10,000 15,000 20,000 re khaino judi sung santosh dong kang kai land rights sarsanin yak ni maniang thangpur tam khaini ne Bihar tamungkha every woman sokno 10,000 khaibong account rang dajaka sunga 10,000 rang damani hisab khaine mani 5 bosor ni bagi dajak haisi every year so 365 days tongo 5 bosor ka 1825 1825 din kalayo haisi o 1825 din no sungjefu calculate khaine mani dino matro 5 taka 47 puisa se kalayo haisi kintu ei 5 taka 47 puisa bai Bihar ni sini bumaro Bihar ni sini women so borong ni votes no boni votes ni odikar no phaliri rekha haisi tini boni jagarok sekjagi tongmarok sung khnau tini borok regretting tongmarok khnau haisi kintu 5 bosor ni baga already choose khai rekha abo to tai firogi tu bimalia go obo haino Tripura rajyo titi edisini tabu election no BJP high political party kuti rang saroknani bagi chaito guitongo tiprasa kissing tiprasano sakaknani tiprasa kissing tiprasano divide and rule thangnani and buskangni salo sini hani odikar no kebengnani
Roman script ni odikar no kebeng nani politicals ni odikar no kebeng nani abo haike kebeng nani bagai tiprasani vote no painen bagai tini Subaina Naitong haisi abon bagai singjoto no one suk thai singjoto no palbak sake him thai te habu bagra je tini mokol ni mukti khikla chire khogui saitongo obono sungman suk thai haisi norok joto no kaham kaini saimano am bagai norok no haino hai ang mas hajau tai je sini BLA tongnai boot level agent tongnai rokno ang haino request khaina musungo je norok ni voter list je norok manmani obono norok check khaidi one by one verify khaidi every constituency of fake voters tongnani high chances tongo jemon kochusora demsora rogo sungman kha obo haino sung nini amtala gulagati rogo man kha obo haino kwbangma constituency o sini khobor sokpai tongo even thasingo moharani chelagang rogobo obo hai ingui tongo ni ani thani khobor sokpai kya so sung verify ma khainai because Borok every point of suno ragging ni bisingtei hari renani chai toknai haisi voter list ragging khaine fake voters add khaine polling stations no ragging khaine ni chai toknai joto officers no Borok ni bias khlaine ni bagai Borok ni officers October appoint khaine ni chai toknai so bus kani salo tiprasano defeat khaine bagai tiprasani land rights ni odikar no ka sunani bagai tiprasani political rights no ka sunani bagai in any case Borok sungno counter khaine ni bagai chai togui tong haisi sungjoto palbas ka thansamangnai BLA rok ni important rules tongo 6 tarik last date claims and objection khaine ni norok jotono dakti kai khanani bisingo every polling stations no check khaidi check khaiman pore fake voters mansa khangai claims and objection khaidi haisi blai ke hambai bus kani salo norok betebo sungkok sanai live rok ti bisingti tamsu jorati hambai maro buba grai blok thu tiprasa e blok thu te